Pak Wiha payah gebakai awe baklet maong bek dipegat anak bayi dek umang ulat alon fikir sakit hati urang drop di drop dalam WC ngecaru bandung gede tepat ya tarik aku. Yang mat hukum hai bermupum yang kon sate nejak tada bek meayum ne ba awe urang minggu jeune jadang bina pante urang tanya dijak mano lagi kafe nya dekat lagi ro panen alung boga yang kan drop bek ne pelu ne borante pejabat di kerakyat ni boh awe tapi ingat bena tunglap gada bukti kamu rakyat lagi ulat dalam guci yeah. Vespa di narante so pega urang Tuhatan tenaga ale so pega tapi kan jauhan hati so pega di Aceh nyora melonte yeah. Pak Wiha payah gebakai awe baklet maong bek dipegat anak bayi alon sangka mumang ulah sakit hati urang drop di drop dalam WC ya mana perlu ni pak nak hidup apa habis dia